Kani kadega Batisi TV, bat pidang pet ya ki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kasengki samla pule Khasi Students Union Narpo Circle hagasngi palai jong katayo ka khan riu tarik ukalalengkot arajar arpo kalapan pau yak jing persyajur halor ke jing temu jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya ka public hearing halor ke jing pan jing bit jong ka company Dobilat Star Cements Limited ban ti yaw motion nagbenta ban penon kam hapo ka karkhana penmi Dobilat jong ka halom shnong East Jaintia Hills District. Hapo ka jingyalam jong samla KS Susyang, President ka KSU Narpo Circle. Kani ka kenhon kalay kendo ya kilat pathay kubor hanong ba Shillong, bat yato ba hagani hi kasngi kalalek ban ya kendo yaw Member Secretary ka MSPCB ban IT ya ka dorkhas jing persya ban penlong ya ka jing bisyar paj ba kaban salong ha kalay po tarik ukalalengkot ha ka shnong breacher not. Dai hakani hi kasinong baga company Star Cement Limited kadon kambanti yo motion na gajaka kabayar kumba 1,000 hektar tam AA. Ya kajing persya jong kani ka KSU Narpo Circle kala kedauru rengkat bat kidaw kata kalong bakani kathan ka dap kerhai da kajing AA kamariang kala syak ta jur hagini ki khindiat snem baladep na kajing bemkit kiaban yada bat tengkai ya ka habati ya ki marpo khendau. Laban kedau baka MSPCB kala penlong teng ya ka public hearing haka khat khandai tarik risau arjar khat khandai nrei kamsham la sei so setia iwan ban lebu ya kenika mumerudam at pau ke persajur halor ke temu biang jong kenika bot ban pelong ke persiau bai ba lani ka public hearing ban ada biang ya ka Star Cement Limited ban yo krong yo motion ang tino po sa personal ke bahag po pilkan ako Jaintia District Unit te kawasyo mo kalong ba laban kemo ba khandai tarik ursaw arja khandai ka KSU Narpo Circle lambat tuwi ki parlok sing balang bat ka dusunong wa ka association aku tu por ni lapan pau kajing persajur. Bat aku tu por ni malat setia. Matang bikin jok ban pelong ya ka heri. Dia kai ba pen pau kajing sing rungok balai pat. Tanglai benam padap. Ka State Pollution Control Board. Kana ailat biang ban pelong ni ka heri. Kani ka pau sekdar ba kadon kai sendet. Meni haba kapor bikin ya unang basketry yong ba kapulsun probot kala leben sisa ya tanjong markat tu kamariang kala jot bamilong su ban pek ki kidok ki layak lot kuat luka bat wal na lele kini kejaka ba temu ban pelong kini ka ban krong yo motion ka haba po ka iku sentipsun nama ba kerana hasnda jong kana po wa sang sore kani kapan pau yung sinulmo de halor kana kanorim ba mengikung pesan kumbang liang kanorim muskam duduk menengkong man suprio pai ba jong ka thành ni nyim la ban ala dale lu ban yo krong yo mo san na kalian jong ka sen ngiying kanorim kata bangim la ban kela jutang ne ban set skor ban set kelang pai ba play pai ba bom tip pai ai te mi yang kesuk kanorin ban parsha jor ya kana jing temu jong State Pollution Control Board ban pelong ya kana hearing bat kumjuk ban island ya kana company ban yo krong yo no motion te hoi kidon ki jingli ki ba keli ngi kyong balai pi parsha oh ya karoi ka par ni tho ya jing sha ba KSU hi kamri ka sang ba persya dia karo ka par nyipriang ai karo ka par bali nyipriang isu tho handai kum kini ki lat penroi nak bawan ra ki pencot ka marang ba sakai ka sang kanam la ban priang dalele hoi kidon ki mining list ki man ki ba ka company ki don ni kan persya nama isu tho karo ka par don kam hoi ki long song jing ki prasama ki bom yo kam yo jam ki yo ban priang tu ya ka tang la ban lan tang maya kan hi ka man ka ba
temu ban yuk krong ya kene ni nama dalil itu nama kene ke main ke bahek hadu so far point not sani we hektar ke bahek kadon ke jing so ter hadu ban dia kenduk bat ka waruna bat luka tekerja kaji ayu kan lada yo ban krong ni no motion kai ke ban jia kai ni kata ka luka bat waruna yo i pe deh kena rim bakal sangi hor ke rodang ni persya ya kena jing temu ban yo krong yo no motion pe bawa yang ke jing sha hak tu ke por bangi persya kadon ke jing ong bale pi persya pilih ban ailat ya ka public hari ban gai bejimat tiki pai ba kin yo ban siang ya ka hok sungki menu bakarsan menu bakarsan hoi ni sutu ba ka jing persiang wai ba la ka public hearing ka de ka wen ka kut mo jok pai ba ban yo persiang la ka jong hong hanre kalong pat ba ka sarkar hi ka yo i ka yo ka sur jong pai ba hang tu ba upai ba umailat hitrot makin yo ban pelong ta hari haba katu kyo iya ka suzong bai ba kai pa gajing mo kany ban yo ban pelong yang na hari ikram jong kita official jong ki company am kalong ban jong tep iknyo namar ba nga ong ni ki pisong stu niyo ite niyo i namar boro ki kintu song khamtam ki ba im hung tu haga downstream jong tu ka wa luka bat warman ki im na ka bat pai do ka pe nre menta pitip ayu bucia do namar ki do ka ki do umur le yang convention bat ya ka tau bai ba usaki tinggal ki ong bagi kita ki wes bami na kita company kim to chawa rona ka kala kata ngba pulang kumla ban priang dalil marboro ki wes bami na ki mining jongki na ki semen pan jongki kita baik chawa rona ba ba ka dia kata ki pai ba ki ski ba ni ru ni la semua tengi suntu saya kira dal da yo la ka banti ban klong yo motion kemut wa luka ba ron kilong totally kila kun pa watang mentaro piti ayu bekerja aluka laban kemau pi ba ar kunai tarik nawing terus namar kendai ka kenun jong disi nagri yang jong pulsun tolbot kiwi kana ka forest environment kile ban jurip ya ka aluka tiong ban mastang no ya ka project ban berkoi henting yo iba tang sekolah din maki ar kunai tarik nawing ar kendai kile library ka kala romo ya kata bebas ski kerja kelarong belum, naik kena kerja kelarong kami. Haji sana tu arah jalan new kerja kelarong belum kalau kan, benar kesokan kami simkia.